Sada ćemo vam pokazati još jednu zanimljivu funkcionalnost u ovom programu. Ućemo u dužnike i odabrati recimo firmu InnoPartner koja nam je trenutno dužna 50.000. Ući ćemo u karticu partnera i vidjeti da ova firma ima kao početno stanje, to je nešto što smo malo čas uneli, 50.000 dinara duga. Kao što vidimo, ovaj unos je crvene boje iz prostog razloga što još uvijek nije plaćen ili u stvari što nije označen da je plaćen. Kada kliknemo na ovaj račun, ovdje u ovom polju vidimo status izmiren i stoji ne. Da je ovaj status promenjen u status izmiren da, značilo bi da je ovaj račun izmiren i ne bi više bio crvene boje, niti bi se računao u sumi izvan valute ili bilo šta drugo. Prosto ovaj račun bi bio tu samo radi arhive i to je to. Sada ću vam pokazati kako da dođemo do toga da se ovaj račun označi kao uplaćen. Izaćemo do unosa financija, odabrati firmu za koju želimo da unesemo uplatu. Zamislimo da nam je ova firma uplatila svih 50.000. Odabrat ćemo tip unosa uplata, naravno pošto su nam uplatili u domaćoj valuti. Stavit ćemo neki broj izvoda i dokument, to jest broj uplate, stavit ćemo da bude početno iz razloga što smo malo čas vidjeli da je broj računa, to jest naziv dokumenta, upravo početno. I stavit ćemo istu cifru pod kojom se ta promjena vodi. I sada u ovom momentu kada kliknemo na dugme sačuvaj, pojavi nam se jedno obaveštenje koje kaže da račun za ovog kupca sa ovim brojem i ovom sumom postoji u bazi i da li želimo da ga označimo kao plaćen. Što znači da ako unosite uplatu i ako se pozovete baš na broj pod kojim se i vodi oznaka računa, automatski će biti označen kao uplaćen. Kliknut ćemo u redu i ova uplata je sačuvana. Izađemo, uđemo u dužnike, vidimo da više nema te firme evidentirane u dužnicima. Ući ćemo zato u kartice gdje su sve moguće promjene evidentirane. Odaberemo firmu i vidimo ovdje upravo iste boje i izlaz i uplata. I znači ovo je bio račun od 50.000, on ima status izlaz i imamo uplatu od 50.000 i to je znači nuliralo stanje. Izlaz je 50, ulaz 50, znači da nam firma nije dužna trenutno ništa. Drugi način da račun označimo kao uplaćen i završen, naravno ovo je bio automatski način, a da bi se to dogodilo mora da se poklopi i broj računa koji je bio i suma. A drugi način je recimo kada nam neko plaća iz 2 ili 3 puta i sad ako nam je recimo firma dužna 35.400, uđemo u kartice partnera i sada kao što vidimo on ima dva računa, jedan je na 37.400, drugi je na 18.000, a ima samo jednu uplatu od 20.000. I sada mi ne možemo da kažemo koji je od ova dva računa plaćen. Mogli bismo da označimo ovaj od 18.000 plaćen i da čekamo da nam ponovo nešto uplate, dok ne bismo i ovaj račun od 37.000 označili kao uplaćen. Ono što je druga opcija, možemo da čekamo da nam sljedeću uplatu koju nam ova firma bude uplatila, da pređe suma uplate, da pređe ovaj prvi račun i da ga onda mi označimo kao uplaćen. Ukoliko imate neka dodatna pitanja, slobodno pitajte dole u komentarima. Nemojte zaboraviti da kliknete na subscribe kako biste dobijali obaveštenja o najnovijim videomaterijalima o programu za transport i autoprevoznike.